Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Kat Dorbar Shnong Saiden harengkat ka jinge trailang bat ka Saiden Socio Cultural and Sports Club kum kadak ka jinge trailang bat ka jingker khu kerdo bat ban ai mensiam yaki khun samla shnong ka jingken mau ye yaki riu temen ha shnong ki bala palat shis pas nem bat kumju yaki nongkit kam barem jong ka shnong ki bala palat shipos nem menta ka singi ka arpu ar tarik nailur arjar arpu ar kala penlong ye ka jingelang penkup buram ye kitei ki briu ki belawan ra ye ka nam ka buram hasnong hathau bat kumju ye ki bala pentelun ye ki kam shnong kam thau hakis nem ki balala ha katei ka jingelang penkup buram lawan bansaki da ka jingdon lang UMLA ka umsning constituency uba Jason S Maulong kumukong san uba Lancius Imli uba J Jerwa uba Alfonso Lingdo Batla Sakiru daka jingdon lang Presiden ka Saiden Socio Cultural and Sports Club usamla Habamut Lingdo, Sekretari usamla Dajit Singkli, Sekretari Shnong uba Morning Star Rendong, lembat ki long kemi longpa, ki khun samla, harengkat bat ki bala syak penkup buram hakatai ka sengi. Nakaliang ba Jason S Maulong habakran hakatai ka jingyalang, ulah kerkhu kerdo iki khun samla, ki riurang ba kumju ya ka Shnong hi barok kawai, bat nakaliang jong u ulan no sniang ru daka wheelchair show ba stelin nongshli ya ka si society la no sniang daka sound system bat shaki artli ki dong ulan no sniang daki shuki kita setelah dia bulan pas ha ngatur soal sini ki ya sifat mar kecil tu nanti nong ki hamde ko so ngaru nong ki balong ko kali dia ni khmat ki kecil ini jangan musa exam ni ko so do tiar dan ini benar pada kata intrinsikam kata komitmen bagi boleh ada orang niat bersama kamu terjun dalam sepuluh orang terus dapat dipastikan doa itu saja tidak berpasangan dengan air warna kebenaran kumpulan juga lagi mencari program itu dipilih dengan mengangkat jika menjadi kalau draft tentang intrinsikam semua pun tentang non syakwa dua belas mulai kalau kita syakwa kan kita berpush dari sisi syakwa Bang ada yang berkaitan dengan Kristen, jadi kata nanti kecil jadi orang ini, kemudian musuh suci orang ini, up down. Ikut sangat ini Kristen orang ini dalam future, kalau future very very bright, far Kristen. Nah itu dia, ya argumen, saya bersumpah. Juga mengasong teknik besar. Akhirnya ke berpihak di berusaha. Belayalam bah, kani kesenang kesenang hadu keliru. Jadi kecil jangan jadi anu kebaran mengasong dan bersuara. Kalau mai ini kita cuma kedong terhan. Saya dari kesenang tu kuat, nanti kita mungkin tak pakai di bulu. Jadi kalau kamu develop dari Indonesia, malabur kita adalah 6 besar. Malabur kita dibagi kamu jenai. Kalau kita bahas jumlah ini di rumah usaha, hari bukan finansial kita baca jumlah, kita betul kemarin ini kan di hari betul berkali kali berubah. Di masuk lo di rumah usaha saya kita bahas Indonesia bisa bukan apa yang kita, maka hari bukan ini sangat baik di rumah. Jadi bukan, jika kita jangan apa kesenangan tetap dalam banyak hal sekarang, tapi bukan berpeluang berkesenangan. But setelah dua dalam hamil asnam, kita donde di mana boleh aku berusaha kata-kata, dalam sisi pasna cakap. Kalau kita orang yang asnam, but setelah apa mereka hamil orang asnam, orang kita dalam negara yang berorang ini dalam sisi pasna cakap. Ini lain jika